नेपाल मण्डल टेलिभिजनले चिन पेकगु दमुज्या कोचागुदु टेलिभिजन अध्यक्ष कुमार महर्जन नाय श्रीजुको ज्याजोले दमुज्या उलेज्या जब समाज यालय अध्यक्ष सन्तमान महर्जन यानादिको खा ज्याजोले टेलिभिजन सल्लाहकार रामकाजी अवाले अध्यक्ष कुमार महर्जन प्रबन्ध निर्देशक प्रकाश काजी डङ्गोल निवर्तमान नायो मधुम रमेश महर्जन जहान विशे शेरधनी सरिता महर्जन टेलिभिजन यान वेचुङ ज्याखतकया नवना दिगु खा अथे ज्याजोले सुमङ्गल बिहारे बन्ते प्रज्ञारत्न ज्याप समाज यालय अध्यक्ष सन्तमान महर्जन लगायत टेलिभिजन या त दमुज्याइचोले पिन्तुना त्यसना दिगु खा नाप्नाको नेपाल मण्डल आटको जैनावया जोगु नाचन जिसम अनि भिडियोले नखना जिगु भाषा जिगु कला जिगु संस्कृति जिगु धर्म मातृनीति को अनवरत रूपमा जैनावया जोगु वो एकवे ना अनुसार जन एकदमै विरेजीको यहाँ जोगु दिता नाप्नाको ठोसो जिउ नेवाटेउ पहिचान ख पहिचान जिसम लेकाते मक्सा छनी दिने इतिहासले त जिनेवार सिनी जुनी वो सिम्टम्स वो लक्षण चाहिँ केना है जो छारासा नाचन खवल जी मसले सनेवा भए लहम गोला है को भाषा न नेपाली भए इङ्ग्लिस भए छ्यास्मिस केना लाइगो मामा घर बन्यो ठो हरेक चीज त खबाट खेबासो छेला भया जाऊँगा विशुद्ध जीव निवा भया चाहिँ लहर मसया बना जाऊँगा के कमी कमजोरी जीव न खा जीव मसे र जिसम ठीक तरीका वो लागी बफु जीव न कमी कमजोरी खा एजुया जी छो छुट्टाएका चुनारासा नेपाल मण्डलको आतक जैनावया जोगु जीव पहिचान रक्षेया लागि जीव चिरकाल पर्यन्त तक जीव भाषा जीव कला जीव संस्कृति जीव धर्म माटिनीति जैनावया जोगु जिसमता एजा जीव सक्षियो हपा जीवा वाली नेपाल मण्डल का मायमा एजु कारण जी खनो गु चाहिए कि स्टेक होल्डर का अने फिर वाली ना जोबी जी ये वॉलंटियरी रुपए देना जोबी लगाए कर्मचारी वर्ग त लगाए ठुट च्यानल सोया टिभी सकल नेवा लोगोते दुपिन्दा जिन्सु आहोनिया रहसा फुपिन्छ फुचाउ वालीना ठुट नेपाल मण्डल का जिसम उत्तर प्रगति हो लबी यहाँको लागि जी विनम्रतापूर्वक जी अनुरोध गर्न चाहन्छु नाप्नमा पहिचानी खलाई अवश्य आजिए थोड़ा शेयर होल्डर जी लुक्सी पाया रामवालले ये बहु अबलाल कबा वेको छन्न जापो समाज सलाहकार ख ठो वेको मर्या न जापो समाज गठन जिका मेरो स्वर लिपा वेको न हेर्ने भ सुन देश यदि अन हिंसा मरिका अन छुए वक ख्यापु मरेको डेट टाका क्यामल नखरासा अनि यो पहिचान र नष्टै नाम्यो अनि यो शिक्षा र नष्टै नाम्यो अनि यो भाषा कला संस्कृति नष्टै नाम्यो ओ डेर यो छनो इतिहास विलेज हुनेका उठाउ जरा आत्मन ए जुकालेना चाहिँ र पहिचान जीव मण्डल भाषा छनि दिने छनि गरे लाभा नेवार लेखिनु थियो भाषा कला संस्कृति जाने रका इतिहास देखिनु एजु कारण चाहिँ ठाउँ जिनेवार हरेक क्षेत्र खेबे चाहेवया जोगु हरेक बिजनेस व्यवसायमा अथवा जीव टटरो पोसेमा हरेक क्षेत्र चाहिँ खेबे चाहेवया जोगु नाप्नाको जाउ अनुसार जिसँग ठाउँ भए जीव कला संस्कृति जीव धर्म यात्रा जिसँग रक्षयावली नेवार लोन ठिकै दैमारका जी अनुरोध ज्याजोले निवर्तमान नायक मधुम रमेश महर्जन संस्थापक दुज मधुम सन्देश महर्जन शेरधनी मधुम राजकुमार महर्जन लुमन्ती मौन धारण यासी वेकपिनीको परिवार त लुमन्ती पौ लढागु ख सल्लाहकार भाजु बाबुकाजी महर्जन जे अझै ठाउँमा ज्याजोले कलाकार बिजा केपिटल थन छ yana dima भाजु गोविन्द महर्जन ज्यातन थन्जाइदि त चाहिँ यहाँ पनि छ न इने थाना देखि अझै जी कर्म पर्सन राजा रामराजा महर भ्रष्टाचारी ज्यातन थन्जाइदि त यहाँ पनि छ न जय नदीमा
Natibai Mahajan Joyatana Tajana, Vekanana Facebook Live Yatakina, Jita Janjana Gikucha, Vekanana Tessa. Department television में जाके की बातें भी बचे तो हाँ जानकारी विषय अथे ज्याजोले नेपाल मण्डल टेलिभिजनले पी नियम शेयर धनिया त शेयर प्रमाणपत्र न लल्हाको ख 15 बाबुराम व्यञ्जन कार्जु 18 गीता महाजनजु संचालक समिति जुजाजी 23 गंगा देवी महाजनजू 24 सोहम महाजनजू राम महाजनजू 32 अमीर साकेजू 32 अमीर साकेजू रमेश महाजनजू 37 रमेश महाजनजू 47 डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रेष्ठ जी की आशय ध्वनि प्रमाण पत्र प्रयोग गर्ने निमित्त नेपाल मण्डल टेलिभिजनले सपोर्ट तयार गरेको चाहिँ अथे ज्याजोले टेलिभिजन या त तिथि कथा ग्वालिया पिन्त सुबा पौ लल्हागु खसा सांस्कृतिक प्रस्तुति या ज्याजो न जुगु ख